Sada prelazimo na sabiranje. Konkretno u ovom primjeru odradit ćemo sabiranje binarnih brojeva. Dakle, evo imamo neki broj 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1 i drugi neki broj, znači 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Znači ovo je sve binarno. I evo ga plus. Dobro. Sad, sabiranje binarnih brojeva i već ćemo u sljedećem primjeru pokazati znači, kako se radi na bilo kom drugom u bilo kom drugom brojevnom sistemu, ali u suštini vi kada sabirate, znači opet standardno i bitno je znači, da je najveća cifra u vašem sistemu 1. Znači vi ne možete dobiti cifru 2 ili 3, znači nikako ovdje ne ide 2 ili ne znam 3, tako da to nikako. Onda, znači kao što smo rekli, brojevni sistem minus 1 i to vam je najveća cifra u našem slučaju, to je broj 1. Sad ćete već vidjeti znači, kako ide postupno. Znači idemo 1 plus 0 je 1 i pišemo ovdje 1. 1 plus 1 je 2. Sad, mi ovdje nećemo napisati 2, nego ćemo uzeti ovako. Imate da kažem formulu, napišete broj koji ste dobili i oduzmete brojevni sistem u kojem ste. Ako je to 0 ili, neki pozitivan broj, onda ćete prebaciti u sljedeći red broj 1. Jednostavno, znači, kao da ga prebacujete. Ako niste sad razumeli, znači, ovo šta radite, recimo, kad imate 55 i 55, znači, kada sabirate. 5 i 5 je 10. Vi ne pišete ovdje 10, nego šta radite? Znači, uzimate 10, napišete, znači, broj koji ste dobili, pa minus u kojem smo brojevnom sistemu, znači ovo je brojevni sistem sa osnovom 10, znači minus 10 i onda ovdje pišete 0 i ovdje 1, prebacujete 1. Isto biste recimo uradili da imate 28 i 17, znači šta radite? 7 i 8 je 15, vi ne pišete ovdje 15, nego pišem 5, pamtim 1, ali u suštini u praksi, znači po nekoj formuli, to bi izgledalo ovako, znači to je 15 minus 10 i to je jednako 5. Pošto ste oduzeli sa desetkom, onda pišete 5, a pamtite 1 i onda će ovo biti 45. Tako da isti je princip, znači i kada radimo sa ovim binarnim brojevima, znači evo već ćemo sad samo da obešamo, nam ne smeta. Dobro. Znači imamo sada 1 i 1. 1 i 1, kada se oduzme sa 2, to je 0 ili neki pozitivan broj. Znači pišemo 1 i 1 minus 2, 1 i 1 su 2 minus 2, brojevni sistem, 0, dakle ovdje je 0, a ovdje pišemo jedinicu, to jest pamtimo jedinicu. Onda opet 0 i 1 i 1 i ovaj kec su 2, znači opet pišemo 0. Zatim prebacujemo 1, zato što smo oduzimali se 2, jer vidite, recimo da dobijete 1, 1 minus 2 je minus 1, dakle ovo ne može i onda pišete samo 1. Dakle 1 i 1 su 2 i 0 su 2, znači pišemo opet 0 i prebacujemo 1. Sada, 1 i 0 je 1 i 1 su 2, znači opet 2 minus 2 je 0, opet 0 pišemo i ovdje prebacujemo 1. Sad, ovdje imamo 1, 1 i 1, znači 3. Opet isti princip, samo pišemo 3 minus 2 i ovo je jednako jedinici. Sada, pošto je to znači pozitivan broj, ovdje pišemo 1, znači ovaj rezultat, 1 i prebacujemo 1 zato što smo oduzeli sa ovim brojem, to jest sistema u kojem smo. Znači opet imamo 3, opet pišemo 1 i opet prebacujemo. 0 i 0 su
0 i 1 je 1 i ovdje imamo 1 i 1 su 0 i sad samo znači imamo onaj prazan kao novi bit, znači ovo je 1 i evo nam ga rezultat. U suštini mi možemo ovo i da provjerimo, ajde na brzinu. Znači idemo, ovo su vrednosti, sad evo ja ću da provjerim, znači prebacit ću oba kako se zove, u dekadni, pa ćemo da izračunamo. Znači 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Znači idemo za ovaj prvi, imamo 256, 64, 32, onda imamo 8, 2 i 1. Dobro, 8, 2 i 1. Ok, znači ovdje imamo 10, 23, 2, 9, 14, 16, znači i ovdje je 363. Ovaj drugi, sad ćemo da vidimo, znači 256, zatim 64, 32, 16, 4 i 2 na kraju. Znači imamo ovdje imamo ovako 10 i znači 12, 10, 12, 18, 20, 24, 7 i 3 su 10 i 7, 17, 374. Ok, znači potrebno je sabrati 363 i 374. Znači ovo je 7, ovo je 313 i na kraju imamo 9000, to jest ne, pardon, nije 1000, znači ovdje je 13, 6 i 7, znači 737 i da vidimo da li smo dobili znači taj broj. Sad ću ovdje da odredim, znači 512, 228, 64, 32 i 1. Znači ove sve brojeve da saberemo. Dobro, znači ovdje imamo 10, ovdje imamo 6, 16, 17, imamo 4, 10, 13, 5, 6 i ovdje 1, 7. Dakle, evo, vidimo dobili smo dva broja ista, tako da poklapa nam se rezultat, znači dobro smo izračunali. Znači evo još jednom, imamo oko 1 i 0, pišemo ako dobijemo znači jednostavno svaki broj za svaki slučaj, ali u suštini već posle dva primjera moćete napamet da radite. Ako dobijete negativni ili samo ako dobijete negativni, onda samo pišete to, ne prebacujete ništa. Ako dobijete nulu ili pozitivni, prebacujete kao što je kod ovog, znači 1 i 1, 2, 2 minus 2, brojni sistem i prebacujemo i tako radite za sve ostalo. Vidjet ćete ovo, znači ovo što oduzimam, vidjet ćete, to će vam značiti za naredne kada budemo radili u drugim brojevnim sistemima.